Weshenge, weshenge, weshenge. Ukhunjule njengekutana umholi walokho we-IFP ongasekho ephasini umntwana Nkosi Mangosuthu Buthelezi. Nna ke motshwaretse ka re motho wa tshwarelo mo lefatsheng ka gore modimo o re nthateng a re la nthata mara ga nkitse. Kanti imndeni eyalinyazwa amalunga wesikhama senkatha ngesikhathi kunombango wezepolitiki athi akudlulise konke okwenzekako phezu kwabo. Come from a nation where you think of we before I, and I think that makes it easy for me just to keep grounded. Ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi uthi bayokubuya nayo bayiphethe ibhigiri yephasi. Sizukulwana sikaMusi kaMhlanga siyalotshisa begodu siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku SABC 1 lotshani emakhaya. Shine. Soalisa. Amaduna weSoweto eGauteng nabantu abahlala emahostele bahlanganyele esiteshini samapholisa seMoroka ukuyokuhlonipha umntwana wamaphinda ngene. Aphume ngonina amaduna nalaba abahlala emahostela bayokuhlonipha umntwana wakaphinda ngene oselazile kuboyisa omkhulu. Abanengi bahlanganyele lapha ngoba bangakajami kuhle ngesikhwameni bona bangayokuhlanganyela nabanye kwaZulu Natal. Abanye sebathomile ngamalungiselelo wokuya kwaZulu Natal. Silapha nje singenxa yokuthi seswelile amandla. Ngabe nathi silapho kuhlangenwe khona kwaZulu Natal. Konke amandla amafushane sibhekene nengwadla siyinduna ikhona ngapha ngaseGauteng. Ingwadla yokuthi asinxeshezelwanga lutho. Sizinduna namabutho siwelwe umuntu omkhulu umntwana wakaphinda ngene undunankulu wamakhosi akwaZulu undunankulu welikaMthaniya lonke nathi silimele kakhulu siqhemeke ngeqwantwala sife olembisa. Nakusenjalo amabutho welundu kwaZulu Natal ahlathulula ubuthelezi njengomuntu obekazwana nokuthula nechebiswano. Umntwana ulisebenzele izwe lakwaZulu izwe nje namaphethelo ngokungafihlekile ngoba amakhosi akwaZulu amakhosi angaphandle kwesifundazwe abevele ukholele ekutheni ukhona umntwana waphinda ngene njengondunankulu wakwaZulu njengenkosi besimkanti bovu emkhakheni wezemkhosi. Akekho ngelicathuzi zikababa uShenge ulisebenzele ulundi nezwe lonke South Africa yonke wakhulisa wazala wakha singamadodana singaka nje suke ezandleni zakhe uShenge yalo zakhe ubaba bemiqinisweni bengagudlu kweqinisweni intimbo bengayithandi bethanda inhlonipho nathi sibamba lapho kuze kuye phambili kodwa nje silimele shona emini. Amabutho afike lapha kubanjwe khona ikonzo yesikhumbuzo sikaVuthelezi kwaba yincane indawo. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Baphuma amahlangothi wonke abalandeli beNkatha Freedom Party kunye nabantu ebemamaza umsunguli weNkatha Freedom Party umntwana uBangosuthu Buthelezi abakhambele ikonzo yesikhumbuzo sakhe. Bonke njalo bebabuka indima ehle kezepolitiki kunye nomoya wokuthula ebeka ukhambiselela eParliamente. Konzo yanamhlanje beyingafani nezinye bokungafunga uthi kulele ingwenyama amabutho abonakale kungiwa khamba phambili bekuzele nganabususo benyawo ekonzweni yesikhumbuzo somholi weIFP umntwana Nkosi Mangosuthu Buthelezi bonakale amakhosi amaduna abaholi bezepolitiki kunye nomphakathi bonke njalo bebabuka indima elinywe mntwana wakwaphinda ngene. uMangosuthu Buthelezi inzukulu zakhe azuvala umlomo ngoyisemkhulu bona bekabathanda ngokweqiniso. Your memory will warm our hearts till we go to heaven too. We had a wonderful grandfather, one who never really grew old. His smile was made of sunshine and his heart was solid gold. We'll always remember you, Grandpa. Inhlangano zepolitiki nazo ziphumelele ukufika ekonzweni isikhumbuzo sikaShenge.
Usibebe we-ANC eParliamente uPhemi Majodina uthi bafunda okuningi kubaba uButhelezi. Batsho bekuthi nakufika isikhathi seValentine abathengele bonke aboma izipho. Sifundile utata sakhula yilonto siboyika ukuma kule ndawo sisithi hamba bawushenge umzamo omhle uzamile ugqazo ulifezile ulindele sisithaba. Ilunga le-EFF eParliamente uMbuyiseni Ndlozi uthe umntwana bekangasilo ichacha begodwa bekahlala phakamisa ukuthula. We are here to memorialize a person that built peace. And peace is not the language of cowards. Peace is not the language of opportunists. Ikonzo yanamhlanje beyiphethwe ngumkhuleko Hlengwa uthe nanyana kunje kodwa kunefuneko yokuchocholozela phambili. Umholi we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uthi kuwe umuthi omkhulu. The loss of Prince Buthelezi has left a gaping vacuum in the IFP, in the Zulu Kingdom, and in the South African political landscape. Umntwana enkosi uMangosuthu Buthelezi uzokubekwa endaweni yakhe yokugcina ngomgqibelo kanti uyokubekwa ngokwekambiso yembusweni. Umntwana enkosi uMangosuthu Buthelezi unebizelo elihanyazelako emkhakheni wezepolitiki elisukela ekusunguleni iNkatha Freedom Party ngo-1975. Abalandeli beNkatha batholana phezulu nebe-ANC phakathi kweminyaka yabo-80s nabo-90s. Kwahayilwa abantu eShell House eJohannesburg ngoNtaka wango-1994. Bali-19 abalandeli beNkatha Freedom Party abaphelela kile bangamakluwo. Kwathoma kumchakalo wenkulungwana zabalandeli be-IFP bebachinga eShell House eJohannesburg yayimzimkhulu we-ANC ngemva kokuvulwa umlomo. Inkatha beyizokulila ngokuthi i-ANC yayiwathathele ehloko amakhosi namandla wamakhosi waKwaZulu-Natal ngoNtaka wango-1994. Ubujamo bathoma ukuchuba. Amalunga we-IFP atholana phezulu nabogadi be-ANC eShell House. Kwabhubha abantu abali-19 kwalimala inkulungwana zabantu. These soldiers are shooting us here. Bazithela phezu kwabogadi be-ANC eShell House kwalila isigidi ngemva kokuthi badoswe indlebe bona abalandeli be-IFP bazokusahlela umakhiwo we-ANC. Some of the shots struck the windows at Shell House and vice versa. So you can't really say what actually happened, who started the shooting. Isehlakalo esisenzeka nje kusanda kuphela inyanga elizwe lekhethu lithola idemocracy. Lokho kwapheze kwenza bona kuphehuke umguruguru enarheni le yonke. I gave instructions to our security that if they attack the house, please, you must protect that house. My reaction is that of absolute shock, because in the first place, the president should have said so, long ago. If this was actually resulted, the killing of people resulted from his direct instructions. Guruguru lo wathoma KwaZulu-Natal wadlulela nesifundeni seGauteng ekugcineni kwaba nokuthula. Minyaka engaphezulu kwama-30 kwenzeka isehlakalo leso. Kodwana abafelokazi ababhujelwa abosobenda babo eShell House basola uhulumende ngokungabatsheji. Laba bavele olundi KwaZulu-Natal balila ngobudisi bokukhulisa abantwana babodwa. Kwathi ngemva kwalapho kwasungulwa ikomishini kaNugent ukuthola insombululo zokuthi wabangelwa yini umguruguru loyo. Kodwana ekugcineni kwatholakala bona akunasizathu esizokalako sokuthi abogadi be-ANC badumuza amalungu e-IFP ebekachakala. Bangaphezulu kwama-50 abantu ababhubhako ekabeni yedorobha eJohannesburg. Nasibuya entolo.
Lesigwebo siyasikhalisa lesi. Sincane kakhulu. Ntoba kumele ukuthi bayenze bokumani. Omane bamiyekela ahlale ngaphandle. Bayalila bekhabo lomntwana wetjwa seselisana kunina bathi ikhotho ngathana seyamlisa kunokuthi igwebe umma oweba umntwana lo iminyaka emihlanu. Umntwana wathunjwako yena uthi bakhulise kuhle laba bamthumbako. Ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1 nawusanda ukungena siyakwamukela nawe kanti indaba ezi uyazithola ku YouTube na ku Facebook. Asirage nazo. Uma weminyaka ema-52 obudala we-ML uye nazo siziphethe ngokudlegana kwazo iphiko lendaba ze-SABC. Uma weminyaka ema-52 obudala we-ML eMpumalanga ugwetshe iminyaka emihlanu ejele ngecala lokuthumba isana elisanda ukubelethwa eminyakeni ema-22 edluleko. Umntwana amthumbako nje sewuneminyaka ema-22 obudala. Ubawinile Lusinga wathumba uthulisile ngemva kwama-awa ambalwa abelethiwe. Bathi wahlangana nonina lomntwana endleleni waba ukumsiza ngomntwana. Ngombana unina lomntwana bekasesebuthakathaka wavuma umma loyo waphela endaweni nomntwana. Kube yibanga amathuwo ephekelelwa yibanga ithabo umndeni nawo hlanganiswa nomntwana lo. Unina likathulisile wamambala akhange asahona ukuhlala nomntwana wakhe njengomana sekangasekho nje ephasini. Ungcwatshwe ngeveke epheleleko. Lesigwebo siyasikhalisa lesi. Sincane kakhulu. Ntoba kumele ukuthi bayenze bokumani. Omane bamiyekela ahlale ngaphandle. Okokuqala umama labantwana ushonile. Nalabantwana nabo ngesimnyama endlini bantwana bafuna ukudla. Kodwa 10 years ejele. Usezohlela 10 months ejele aphinde aphume. Ngabe bavele bamiyekela. Kodwa ngazi noma bengaphumelela yini. Icela ukuthi ngiriphile lecala. Umntwana wetjiwako lo nje osela neminyaka ema-22 ubudala uthi umkhulise kuhle ummo wami bako loyo. Umbiko wezehlala kuhle uveza ukuthi unina likathulisile wamambala walinga ukuzibulala amahlandla ambalwa ngemva kokulahlekelwa umntwana. Umndeni wakwaMashilwane uthi uzokufaka isibawo sokuzibilayeza mayelana nesahlulelo sekhotho. Lethu le Facebook sibawe umbono wakho ngendaba kaMalo ogwetshwe iminyaka emihlanu ejele ngecala lokuthumba isana elisanda ukubelethwa eminyakeni ema-20 edlulileko. Nakumbono wakho uyalandela mbili. Ngoba chala umkhulise kuhle umntwana lo and umntwana lo selazi ukuthi umma lo ngunina. Thana umma lo ayenze izinto ngomthetho legally avele nje aye kuma-social worker njengoba umntwana lo athi umkhulisile kuhle. Bengafanele ukuthi bamgwebe umama ngoba umntwana yena uthi umma lo umkhulise kuhle. Babathatha umma lo futhi bambeka bamfaka esitokisini. Umntwana lo uyapi yokhulisa ngibani? Nanoma umntwana lo angathi umama lo umkhulise kahle kangangani umthanda kangangani mara umntwana nangasungo wakho akusungo wakho. Ibilo umthethe ngaphandle kokuzwana kwabazali bakhe umtshontshile vele mela agwetshwe yona le 22 years la spende nalo mntwana mela agwetshwe. Lo mama lo akaboshwe impela khona ezofunda isifundo sakhe engeke aphinde. Ulungile aboshwe abolele ejele. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthesa ukuziphendulela ngombono wombukeli. Undunankulu weMpumalanga uRefile Mthweni Tsipane ukhombele abonesi ukuthi babekelele phambili indingo zomphakathi. Undunankulu bekakhuluma nakuvulwa umtholapilo wemali engange-51 million rand e-Oakley eBushbuck Ridge. Umbikindaba wethu osePumalanga uNonhlanhla Jele noSokhemeri Umzolisi Gongqwana basihlanganisele nakumbiko. Umtholapilo kaNkutsho ovulwe lapha lo. Isizo lezempilo litshedezwe ebantwini bona bangasahlaki. Phambilini abantu be-Oakley bekufuze bakhambe ibanga elide nabayofuna isizo.
umtholapilo omutsha lo uyokwenza impilo yabantu ibe lula. Indawo yeBushbuck Ridge yaziwa ngezenzo zobulelesi. Yeke kuqinisiwe ihlangothi lezokuvikela emtholapilo lo. Njengoba ubona uma ungena lapha eminyango sesiyakhile indlu yabonogada, abonogada bazofika nje kufushane ukuze bazokhona ukuthi banakelele lesakhiwo kanye futhi nama patient nabo nurse abakhona la ngaphakathi kwendawo. Umtholapilo lo wakhiwe ebaleni elinikelwe yinkosi uLamek Mokoena, ophakamise bona izakhamuzi zingaphenduli indawo le isitiki sembango yepolitiki. Le ndawo le akusendawo yepolitiki, la semtholampilo la abantu bathola khona ukuncedwa. Masifuna udlala sidlalele kude hayi la eklini. Izakhamuzi ze-Oakley ziwamukele umtholapilo lo. Le besihlala kuyo kuqala besihlupheka ngoba imvula mayina besinela. Le yanyalo uma siya kuyo kunema shelter lawa sifika noma singabasifike ekseni simaphansi kwawo. Le clinic leyo i-clinic nje but bengekho right ukuthi singaya kuyo cause makunemvula bengakhona ukuthi nongena accommodate nima lapho uthole ukuthi lesikhathi vele nje ngahlaliseke beyincane kakhulu nje. Umnyango wezempilo eMpumalanga uhlela ukuvula eminye imitholapilo ebunane ukupheleni komnyaka lo. Emine yayo ngeza kusebenza ubusuku nemini. Ngenhlanhla jele wezindaba ze-SABC eOakley eMpumalanga. Ihlangano engasebenzeli inzuzo Iindumbeni Cultural and Creative Arts ngokubambisana nomnyango wezobugwali namasiko kunye nomnyango wezefundo eMpumalanga bebabambe isifundo bandulo sezobugwali emalahleni eMpumalanga. Umnqopho bekukhwezela amajima wokuhubulula amakhono ofunda webizelo lezobugwali enkulweni ngesiqubulo lesithi Artist in School. Isigaba sokuthoma sesifundo bandulo lesi sibanjelwe endaweni yezevakatshobukelo eWitbank Dam. Lapha ke beqinisekiswa injamiso ezisemthethweni zokuthwasisa zobugwali nemfundiso ekufanele zilandelwe bagwali abakhethwe emiphakathini njengensika ezazi imidlalo yestage, ukuvuma, ukugwala nokhunye kwezobukhwari. Kufakwa hlangana nabotitshere abafundisa imfundo zobugwali enkolweni ezisesingini senkangala, eHlanzeni kunye nemakhazeni eMpumalanga. Bavumi nabotitshere, abagwali, ababazi kunye nabanye abasemkhakheni wemisebenzi yezandla ebebakhona kulesi sifundo bandulo. When we're developing these kids in school, we're not developing them for school, but we're developing for them for the community, because they go to community and become better people. Kuthe izolo kwayekwethulwa jajalazi imidlalo yestage nemithetho lawulo yezokulingisa eCivic Theatre emalahleni. Umthindanisi wehlelo leli uthi abagwali abathunyelwe enkolweni bayokuthwasisa abafundi ngekhono lezobugwali ngesikhathi semfundo zemidlalo nezobugwali ngenkumbeni zokufundela. Umfundisi nguye ozothi napa abantwana bami abathi bona bafuna ukuyodlala eChachalazini noma bayenza njani. Umphathi wendumbeni uthi abakazokuphumula bangakalifinyeleli inembo labo lokuthuthukisa ilimi nezobukhwari. Kosina kafika esikolweni a-identify i-talent. Nakaqeda ukuli-identify lana sil-develop. Nasiqeda ukuli-developa lana silithathe sil-exhibite. Bathi baza kuba bazenda abathembekileko nakabanye. Njengami ngingumuntu ogwalako bayenza ama studies wabo, mina ngiyokuza ngepractical ngibafundisa ukuthi okay navane bacho so ba mina ini. Abantwana ngetinto lesithi thole workshop skene knowledge sakena nemagama lamaningi. Ngingumapande Thombeni wendabeni ze-SABC emalahleni eMpumalanga. Kezemali iranda lehlile nalinganisana nezinye imali ezinkulu.
Kezemidlalo ukapteni wamabhokobhoko osibonele ebantwini abaningi uSiya Kolisi uphole ngesikhathi esifaneleko sokuthi ayokudosa phambili isiqhema sakhe ebigirini yephasi yanomnyaka. uKolisi bekalimele idolo kanti omunye naye ukapteni obekalimele idolo ngeweFrance uAnthony Gelor. Kodwa uzokuba khona emidlalweni wesibili welizweli wakusasa nabaqalana neUruguay. Amehlo wonke aphosa kuSiya Kolisi ebigirini yephasi yanonyaka faka hlangana indaba yokukhula kwakhe. uKolisi ukhulele Zwide esifundeni seMpumalanga Kapa kanti ngo-2019 wathumba ibhigiri yephasi njengokapteni wokuthoma womuntu onzima othumba iphaliswaneli. uKolisi uthi uthabile ukuthi amehlo wonke azokunanda aphosa kuye njengombana bavikela ibhigiri le begodu bahlosa ukuthumba ibhigiri yesine. uKolisi bewahlathululela imbiki indaba ngobuntu. You as a person, you need to be a human being before anything else, you know, and that's how I like try and live and carry myself. And we come from a nation where you think of we before I, and I think that makes it easy for me just to keep grounded. Nakusanjalo isiqhema seFrance samukela ukapteni naso uAnthony Gelor njengombana bekalimele. uGelor uzaba khona kusasa nababambana neUruguay emidlalweni wesibili wama-group stages. uGelor uthi uyakuthokozela ukubuya kanti nakanjani kusasa uyawuthumba umdlalo. Njenganje silalamela uSibusiso Sikhosana ehlelweni ezibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Zihlahla ngiziphi ngapho ngesimbi yesithandathu. Siyathokoza Cedric Silotshisa nombukeli ekhaya. Indaba ezikhamba phambili namhlanje ehlelweni ezibuya nabazumi khona lapha kuKwekwezi FM. Ubuholi bamapholisa enarheni le bekade buvele phambi kwekomiti yamapholisa lapha eParliament. Lokhu kuza ngemva kombiko wekomitjhana kaFalam kulandela isehlakalo sangonyaka ka-2012 la kwadunyuzwa khona kwabulawa abasebenzi khona lapha eMarikana. Ukungukuthi sebakhambe kangangani ukuthi bethule imphakamiso ezingaphakathi kombiko lo. Ngale kwalokho intengo yokudla enarheni yeSewula Afrika kuvela ukuthi sesephezulu khulu naphezulu ukuthi ezinye zezinto intengo yakhona yehlile kodwana yokudla kubalwa ukuthi sesephezulu. Siyokhulumisana nabanye kwakho-ke ihlangano ye-Action SA ibambe umhlangano wokuklanywa kwemigomo eBoksburg eMpumalanga yakhona lapha eJohannesburg. Zikhona-ke ezinye zenithunywa ezikhambele lo mhlangano esizokhulumisana nazo. Lezi nezinye zizokutholakala khona lapha kuKwekwezi FM kukhanya ba. Siyakuthokoza Sibungu ngapho. Ziphilela lapha namhlanje ubujamo bezulu buyalandela. Nisale kuhle.